Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega na ngukugwata ogeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rweri tariki 5 mweri jwa 6 mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA tukiambiriria Nteto chetu a biashara na KINYA akariba ntere chachuka ne bethiritwe bagiukia mathigi na gukinya mwanka obisine ya DCC wa chuka nkoroki bakimenereria na kwithirwa bakiuga wamba ne bwithiritwe bugitabarika ntere iji bariuga ontuku bagiukira barethiria nduka na nyomba ciao chuni kuonania ati wamba ne bwithirite bukiongereka ntere ici. Umuthi tucitia kwa county commissioner nontwa malalamishi makwithirwa kwina wamba mwingi gukuchuka tauni wa into cietu wa nduka cietu kubunjwa na ukethirwa gutina mutaratara mwega wa kurumiriria. Riu umuthi tucitia nontwa kuona as a community ya antu mabiashara turi arekererie nontwa gutwika buria patrol ya ruthagwa mbere ya antu ma security kana soldiers ni ethirwe ikinyibaga na kwethirwa gutina mutaratara mwega twacuthiriria nduka cietu ikiwa gutithiritwe kwina polisi nkinyomwo kurutha patrol. Riu ntuko yo munthi tucitia ni kenda twithirwa tukinenkanagira mateta metu kiri county commissioner na nkinya kiri ndwangi iria cingi cia thirikari ni kenda ikinywa ria karugi riu kwe ni kenda tumba gutethwa as a business community. Ni tukwenda turangirwa biashara cietu nontu tweja ta ntuku ingi kwari na mwambato wa gwatire town haiite kwa umwe wetu eja ukua airwa na station tutemenyaga ni atagwa penagalita gwacoko aume anenkerwe bill hedi muno na mbiru iwaga fondiko kuma very fast. Kwogu ni tukulomba thirikari ya mathe county commissioner na baba turangirite guku baombe kulungama na batulangire biashara cietu tontu nyomba iri unona mirango ya mbere te nyuma na nkinya kuomora nyomba ukula mabiga nitugeretie na tukaomba kuthiuruka gutuko na tuona gutikwithirwa kwina security na kwa tukuria ru thirikari itumbe gutwikaria nikenda turute biashara kana maturegwa malemeto ni tuyo tumenya boto kulutha a biashara bo kuona ibandigite watchman lakini essence ya patrol very important tutikuona patrol dere chuka town na itugwitikibo batirite no tulira mtule na bunduki netetha area na ndeka tukuromba twinyitie guti maandamano kana fujo tuthikirwe kenda tuba kwenda gutapia chetu bwega. Nilikuta wakati polisi walikuwa wakija pale town wanafukuzwa na mawe, na hawa polisi ndio walikuwa walinde hiyo town. Hatutaki kurudi kwa hiyo historia. Hiyo ni kitu ilipita na ilikuwa incident ilifanyika na tusahau hiyo. Na kwa sababu mlifukuza polisi wakatoka town, pengine ndio sababu ya hii. Na leo mumekuja tushirikiane turudi kama hapo awali, ndio? So I believe hiyo, wacha niuite uadui kwa sababu ilikuwa ni hivyo, because mtu anakutupia mawe si rafiki. Hiyo uadui tumeimaliza leo na tukishirikiana tutaendelea. Mambo ya patrol na wahakikishia kama mumehakikisha askari wetu watakuwa safe ndani yenu, watakuja patrol hizo. Nayo naruanga bana kawira mwangaza nethiritwe akiruguria mworoto no ritingugi bwawe bwa miaka 5 neo CIDP aria nkuruki ethiritwe agitaririria ati nethiritwe mono akimakwa kumania na siasa bara bakwithirwa bakibangania mworoto jwawe kwithirwa bakigwithia mworoto jwawe mono kiri gwakira akaribara batiguchumba mantu jege kubakira nyomba aria nkuruki ethiritwe akimeneria bonene mubango jwa akanjoya baraba kwithira bakiuga bakibiri baraba ithirite bakiuga onjuma chonde bakethira bakigita maandamano ja mono kwithirwa bakimenereria oritingugi bwawe ra ithirite bakiuga we atekaranthi na gutegera mworoto jwawe jokigwa nthi endiwe akethirwa mono akiinyiria uweti na mbere sana tuna plan kana kione kike miaka 5 na kione kike miaka 5 tujike kurugura na alwa kibangi ni antu bonde kibangi ngavana kia bangwa ni mama mboga
kiabanganwa ni alitinguliwa national government, kiabanganwa ni MCS, kiabanganwa mtu wonde, lakini kiena mworo tojua manifesto iliandali nayo mkiromba kura kanandi kampeni. Ija kuga kione kige ketue na kio. Kinyage kedwa kia bilioni 500. Kinyage kedwa kikena bilioni 500. Wera warota kiroto kinene okarota karoto konini. So for us Meru County turote te kiroto kia bilioni chama ingi. Na kiroto te kuga no monga kiujure kio ndio uge kali katuge te atere tukona mbesa twakirankia ndiye kunyumba. Bati wampa kweja bayeka mushemanyo pauga bakandamana Friday chionde Meru. Ukaja kwethwa maandamano ya simio jati kuendekana Nairobi alikurekereza shughuli. Meru turaugire gute maandamano na watakuja kuandamana Meru na watakuja kukongana. So I'm very right on my statement ya kwamba bati Kinya Meru na maandamano. Poro enda kweja Meru neje tiganie istingere ya tumatiganie istingoge lakini tia zali kurutia tubekera shughuli moto babiria kuandamana. Ibi ba kuandamana na kuna te barabara ichole itire tena kuandamana barabara cheche kuna tembere. Nabo arimi ba eria kuma kaunti ya Embu Kirinyaga na Tharaka Nithi ni bethirite bakiurua beja amwe ni kenda bethiro bakigunika na nkuruki kwithira bakithondeka ikundi bia wonjorithia ura bakethiro bakigwatira kinya kigina nkuruki. Rita Mwaniki gatwechio. Mwenegeti wa Kenya Dairy Board ni wa Genesio Mugo ni uriti arimi a ng'ombe cia iria akuma kaunti cia Embu, Kirinyaga na Tharaka Nithi guka vamwe na kuthondeka cooperative yao imwe nene niguo mavotage gwiteterera maguriro iria wega ni aria maramagurira. Genesio augite ino noyo njira ya kuongerera thogora wa iria ikiringanithwa na uria kuri kavinda gaka vale wa murimi areyenderia iria riake na thogora wa nthi. Twina disadvantage imwe muno iria rietu niragurwa na mbia tagiririkite nundu wa gutura cooperative union iria ningwenda kuria arimi ma Embu County specifically mugwatane vamwe na Tharaka Nithi na Kirinyaga they also welcome tugwatane vamwe niketha tuthondeka cooperative union iria niyo kagendaga ku negotiate bei iria niketha tukiaria na Meru Dairies, tukiaria na KCC na tukiaria na the other dairy processors tukore turavota ku negotiate na tukagwata mbei mbega yeria. Guku akiugaga igakorwo wana iraithi makiria kwi thirikari nene gutethereria arimi aya gukiriria urimi wao riria mari vamwe. Ino ni na njira ngurani cia kuongera iria riria wa murimi akamaga undu umwe na kumatethia na macini ngurani iria marenda ta cia kuiga iria kavinda karasa ritakuthuka iria imenyekanaga ta coolers. Focus na target ya thirikari ni ku ensure wa murimi iria nuragwata maita mairi meria riria akamaga kuma ng'ombe ciao etho kamaga lita 10 ukamilita kivao. Guku Genesio akiragirira arimi thoko nene na mbega ya iria riao kwaguo kumauria matigakorwo na guoya makiongerera urimi wao na gikiro kia iguru. Thirikari ni ugite at the end of the period ni tokora tukia export 1 billion liters. Twina market ya Congo iria niyo ina 111 million people. Yani ando million igana ya 11. Mareno matineria tumatikuragia ng'ombe. Kenya no to export ko. Twina market ya Saudi Arabia iria niyo worth 1 trillion GDP. Kana utonga wao ni maita 10 utonga wa Kenya. Na ni maratwetie product sheria. Ni aragia miario ino ari tauni ya Embu vuva ya musemanio uria araenaguo na arimi a iria niguo kwigua mawoni mao ma uria mangienda thirikari eke kwagirithia urimi uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nabu uthikuri bwa miri ndene ya mwitone jwa Shakaola ne bwithirite bukiambiriria kwa mukondo jwa ithatu muthenya jwa ntuku ya narua ara minister wa ukaria bwa ndene Professor Kithure Kindiki ethiritwe akiuga kuri na marinya na tuburi 22 turia bakwithirwa bakithikura ntuku ya narua na aria ethiritwe akiuga guku kuombekana kuri na kinya miri nkuruki inyingi nkuruki ya umwe iria ethiritwe ikithikwa ndene ya kaburi kamwe. Tutaendelea na ile zoezi tulikuwa tumesimamisha
la kutafuta miili ya watu wetu ambao walifariki, na hii ndio itakuwa awamu ya 3 ya kufukua maiti katika ule msitu wa Shakahola. Tumepoteza watu wengi. Hadi sasa ile maiti tumetoa pale ni watu 242 ambao waliuawa kinyama, wengine wakanyimwa chakula na maji, wengine ambao walibadilisha nia, wakaona hakuna mambo ya Mungu pale, wakauawa kwa kupigwa na vyombo ama vifaa butu, kiwemo shoka na nyundo. Wengine wakanyongwa na mikono na waya. Na kwa sababu ndipo tunasema yale mambo yametendeka pale ni mambo ya kishetani, na watu wengi wakiwemo wazee, wake zao, watoto wao wameangamia pale na kuzikwa katika makaburi ya halaiki. Safari ya ama awamu ya kwanza tulifukua miili 113, tukaenda ikafanywa upasuaji wa maiti, tukasimamisha ile kazi ya kufukua maiti. Baada ya upasuaji tukarudi awamu ya pili, tukatoa miili ingine 129, imefanywa upasuaji vile vile. Na hao watu wote pamoja na maiti zingine ambazo ziliokotwa kando kando ambazo hazikuwa zimezikwa, maiti hizo ya wazee, wa mama na watoto ni 242, lakini niko na hofu kuambia taifa ya kwamba bado tuko na makaburi pale ya kihalaiki ambao tunashuku watu wengine zaidi wamezikwa pale. Na naru akiri gicunchi gia kuria mwana ndagitari ni akwithirwa agituritana murimo wa H. pylori kiriana. H. pylori nenda twarĩria mantu ja mũrimũ jwĩtwa H. pylori kana Helicobacter pylori. Na mũrimũ jojo ni antu babaingi bajuigĩtwe, na mũrimũ jo mũno mũno ũjũgwata antu banene indi bukeja gutegera ntuko iji kinyana ibakuthabe na mũrimũ jwĩtwa H. pylori. Na mũrimũ jojo na juu inajumaga H. pylori yumanagia na bia kuria kana ruji. Ahora tugwatawa iginto ja mirimo ja typhoid kana mirimo ja ya mweba na utomba kugwata murimo jwa H. pylori. Na murimo jojo na juu mwana okuwa keja kwithwa na kuria irio bya kugura na uome na ara injini tetegeri bwega kana nyunyandu jitechamukitwe no nane na murimo jojo jwa H. pylori. Na nata mtu omba kwenya mwana we na murimo jwa H. pylori. Murimo jwa H. pylori ukamiri kuona mwana kuno karena thina cha kiu akuthimira mirimo enge yonde ja especially murimo jwa kuthimira maumao akuthimira kithimi gya kioro agutegerwa amiba ntabi bingi byonde bite kuonekana especially ana baraba kinyite myake gwita skuru na kurana ara ome ana bau ibo to suggest bathithirwe H. pylori twithira kana kamwa kajumwe atiga kuthirwe H. pylori kenayo no muno muno ana baba biria gwita skuru na bakumba gutangamana na antu bangi na ara na kunywa nduje na ara tutije na atia ethani chamukitwe no bonane na murimo jojo gwitwa H. pylori. Na kithimi giki na kio kia kena onekana mwana kwina murimo jwa H. pylori tutithima ya ndamu tuthima kioro kia thimwa ikio kumba gutegerwa tha mwana kwina H. pylori na uchokeria daktari agakwandikira ndawa cia kunywa bimia biiri mwana kwa nyubi mebiri ugachoka kairi akunekana ndawa ingi cha kumba kuendelea acho then kuma au murimo jwa H. pylori ubatirite guchokerwa kairi ju mieri 3 kana ntuko 90 cia thira
irio batete chokora murimo jou kenda wonekane tho ijo athirire indi ukathiria ndawa H pylori ugachokerwa immediately no yonania i positive indi positive ira twita false positive ikeja kuthwa ti nyomo ira positive mwana ena murimo no tubathe kuthiria mieri 3 kana ntuko 90 riu ukathithirua kithimi kiu kia H pylori akuma auto athithia kiu tuona nyume ntuko 90 H pylori positive riu no tuchokere tuewe ndawa ingi kana kuma au no tuthithia au twethera kithimi kire negative mwana kuna ndia akendelea gutegera mantu jabia kuria na kuma au na gutegera kunywa ruji rwi clean na kuma au mwana wetu agakara bwega. Thank you so much. Nambere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngoko gwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto Nkuruki. Kampeni ya Safari Rally nandi nekinyite owandi bwa miti milioni 8.9 muoroto jwa ujuri kuanda miti milioni 19 akiari murungamiri wa gikundi kinwe Phineas Hakimathi nethiritu akiuga bakanda miti 700 bagikungura miaka 70 ya Safari Rally nthigurune ya Kenya. Today we're just about to cross the 8.2 million mark, and it's a great moment for us as an organization because we're back to the Kakamega Rainforest, third year in a row. We were here in 2021, 2022, and we're back in 2023. We first came to look at the work we've done in previous years, and we're very impressed. Our trees are now very big. And today we're here in partnership with the Kakamega Forest Heritage Foundation and other partners, and we're looking at rehabilitating over that. We have been doing this for the last 7 years,
And up to yesterday, we had planted 56 acres of the 100 acres were given by the forest officers to plant. Of course, we have not been doing this alone. We have had the help of World Rally Champion team in covering the 19 million. They've been planting trees with us for the third time running, and we appreciate the help. We see the World Rally Champion team with us, and we're happy to have you. We hope you'll come again next year and next year. In fact, I do hope that we'll actually ask for 10 acres that you can take care of yourself and go beyond the 19 million trees. Kongena kukere nkindano ya ekuru ya FKF team ya Ulinzi Starlets ni barachethire na Nakuru Queens na aria barabaurire nguri ithatu kwa imwe mukondo ne jwaire nkindano iria irethiritwe igita na mbere kienine ya Nyayo. Hesabu ya mapema sana. Masiaira anacheka na nyavu hapa. Mwamuzi msaidizi Jen Cherone anasema ni goli. Anasema ni goli. Masiaira na ubora wake leo hii. Ngo wake. Saa zingine first half feel kama opponent tayari amekusoma. Wakati wanafunga goli. Goli tamu kweli kweli hapa. Aliingia kipindi cha pili vile vile badiliko Masalina Wafula. Very few attackers kwa set piece, lakini sasa inakaa kama iko balance kidogo. Nimekuambia. Anafunga goli na alikuwa amelitafuta sana goli hilo. Nedi Okoth Atieno, nadhani ni kichwa chake kile. Ni Nedi ama si Nedi? Na wakati wanazungusha na wananyanyua sasa rasmi mabingwa mwaka 2023 Ulinzi Starlets wananyanyua Mwanamwari yule kwa mara ya pili katika historia yao. Kinyira muthezo wa Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja etanambere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV mbeta MAUREEN Kinya.